South Africa siyabingelela kuphi plan khona nibele umduduzo ngomkhwanazi sivele kwenhlangano ithuleni organization namhlanje sinibekela ke singapha eMlazi kaF la siceliwe ke khona ke abafethu ngapha bahlala kule ndawo esike sathi ukuyibona nje insukwini la kuma social network la kwaqhume khona ipipe lamanzi kunomthandazo okungifikelayo nje uyithandazo abantu mawuthi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa ngikwesabo kube but uma ngifika la engathi umthandazo la ilothi noma ngihleli esigodini sokufa ngiyakwesaba ukube engazi ukuthi kuyongifikela ngasiphi isikhathi sikhona ke silanganeza kwethu la engimkhona ilona ipipe leli elaqhuma leli enani libona lo iwona imizi le la asibona khona amanzi ephuma ebheka phezulu wela khona la manibuka nje lapha kwivideo yenu niyabona amanzi ebheke phezulu kwakwenzeka khona la simkhona nginabafethu ke ngapha ke kubona bangicelile ukuthi ngize la bacela usizo ngizobingelela nemntaka baba siyabingelela baba yebo sanibona njani siyaphila njani baba siyaphila baba ubaba ubani umnguni baba ya siyabonga mnguni baba khona la eMlazi yebo khona la eMlazi okay bafanga bingelela njani Ngiyaphila bhuti njani siyaphila baba ubani Umthobiso kaMdluli bafana khona nawe khona la yebo bhuti wena umngapha indlu yakho le yami lena okay wena bafo umngapha indlu yakho eduze kwesigameko impela indlu yami impela la esigamekweni yebo ake siqale ngawo ukuthi sesigamekweni nusibizile mntaka baba ngaze ngathi makuvela ithuba sizovela sesizamile ukufika mfethu ukhala ngani baba hayi sibonga kakhulu nje sibonga ithuba nje ukuthi mesinimemeza nisabele into esikhala ngayo la sikhala ngepipe leli lamanzi leli elakade liqhumile into esikhala ngayo kuyona ke manje bafika nje bezosiza ukuthi balilungise kodwa manje azange lilungiseke ngendlela okumele lilungise ngayo sisasabele impilo zethu ngisho ebusuku kuzima ngisho ukulala ebusuku ngoba siyabona ukuthi kusengaphinde kwenzeke futhi sigameke ngoba kuze sibacele nje ukuthi bazosiza nje lalivele limfifa ngalendlela limfifa ngayo namanje basebesizile futhi iyo nje sikhala ngayo kakhulu nje ngizwa ngiphelwa imazwi anganokuyichaza into ngoba nje ngisangene ekhanda nami angilali ngisho ukulala ebusuku ngihle ngicabanga ngalento lena ngibonga nje mesekusile ekseni ukuthi akwasa lingazange liqhume ngilele naphinde ngibonge futhi balisholo ilanga ukuthi laphinde langaqhuma lisholo ilanga futhi iyo into engikhala ngayo kakhulu amanzi ayaqhumela emva kwendlu nje kwela la ayaqhumela emva kwendlu nje kumina impela eduze ke nje la ngime eduze kwakho nje ilapho la waqhume khona amanzi la ngime eduze kwakhona ayephuma vele nje biroof ehlephukile nje yahlishulwa yona yebo ehlishulwe yona amanzi ephuma bheke phezulu eroofini amanye bese phinda aphuma abheke ngala amanye abheke le amanye aphinda abheke ngala kamakhelwane kwabe emzuzu engakanani mhlawumbe ukuze nireport bakwazi mhlawumbe ukuthi bazowavala amanzi lento siqale ukuyibona ekseni la ko past 8 kanje sayireporta zozikhaza sekuseni kodwa amanzi bazeke abavala ntambama ngabo 3 seqhumile cha silapho iphampa emaphampa eseqala khona ukuphampa kakhulu eseza ngepressure ngepressure ikhona zosikhathi ke lapho kwazi kwaqhuma khona ke bawavala ngaso sosikhathi mhlambe kwaba 30 minutes ngoba ngikhumbula kahle ukuthi ngibuyele endlini ngizobheka ngathi mengibheka isikhathi kwaku past 3 shoze ithathe lapho kusuka 3 o'clock kuya past 3 ilapho kwenza khona isigameko esikhulu esinzima esihlasimisa igazi yebo mntaka baba ngibuyela ngapha na kuwena bafuna nawe wathinteka la kakhulu baba kakhulu nje impela ngakuthi inkinga ke kodwa mina ngangikade ngingekho ngisemsebenzini hlahla leyo uma wasendlini beka khona yabeka off ngalelo langa so the way wenza ngakhona ngathi noma ngibe emsebenzini ngikhangwaza impahla eminyango nanodaka nabo bematasa bazange uyilungisa ngadideka then ngikhathele kodwa kusalayo kwangiphoqa ngoba uma ngikhumbula kahle ngaze ngalala ngabo 1 ngalelo langa but ekseni futhi kufuna ukuthi ngiphinde ngiye emsebenzini ngoba ngathi mase ngithola ngazi ukuthi na the way wenza ngakhona umonakalo nami ngase ngibona wardrobe kuthiwa wawa nje straight ngoba ngakusasa ngaze ngabuyela emsebenzini ngigqokile izo mpahla ngade ngizigqokile singekho ezinye so amanzi kaba secele endlini ngawuthi yazagcina sibhotshozo la ngemuva for ukuthi ukwazi ukuthi amanzi aphume ngoba inkathi iqhuma bathi uthi uma wasekhaya waphuma wabaleka ingqondo ibuya sebalapha nephezulu ukuthi no man kuyawunakala endlini lapho uma bathi babuye bafica amanzi semaningi inkinga akusangeneki because amanzi asangene kuma sockets so asukuyashoka akusangeneki nje enhlobo endlini kwaze waba nendlela ukuthi bathale something iplug batripha iswitch kuyimabangena mabangena vele amanzi abasamoshe yonke into umbhedo umanzi yonke into endlini wardrobe usuwile wele phansi kwanawo impahla bahlangana nazo ezinye ziyaphuma manje konke ukudla kwakusemabhayedeni kwagcola amanzi rice impuphu yonke into ekufana nalezo nje yonke into nje kwasekonakele
So kuyimanje ke esisabela khona kakhulu ingoba njoba still lisamfimfa sabatshela kwakuvele kumfimfa nje bakufimfa sibatshele by December bafika emva kwaloko baba abantu bazobuya bazoyilungisa inkinga abaphindanga babuye bathi kwakusemini ngenkathi bafika bathi bazobuya ntambama bazoyilungisa from that day abaphindanga babuya up until kuze kube that Monday kuze kwenzeka lo monakalo ngalelo langa futhi mina ngathi ngisemsebenzini so uma ngizwa it was around past 8 mabesho kumfimfa ubhuti makhelwane lana umngonini abekangekho ngaleso sikhathi abala izazi kumakhelwane but bambiza ngesizathu ukuthi baba bona ukuthi serious uma ngizwa ngazi kodwa ngezwe kushiwo basho ukuthi bakhona bafikayo uma bafika bathi hayi into encane abasuka khona masipala bathi izinto ezincane ababeka uthayela for ukuthi ngeke ziqhume le nto le ungabeka uthayela for ukuthi amanzi ipipe lingaqhumi kanjani ngokuthi ngoba ngabasatsaza a striker endlini balibeka ke lo uthayela ngoba phela abantu besifazana kuyibona babakhona akuthathanga nasikhathi emva kwalokho ke bahamba bashiya kunjalo kulapho ke late ngizokuthoka kuma something past kuya ko 3 nje njalo kulapho laqhuma khona from ngalezi khathi babafona because mina i-message uma wengane mangibhalela yona afuna inamba yakhona kwalokhuzana e-department of water kwamasipala imina ngangade nginayo then yafika something 8:45 ekseni ngabanikeza inamba so bafona ke so ngaleso sikhathi baze bafika bona after umonakalo so konakele bafethu nami ngilana nje ngiyabona ngisho usheshe ngigoduke ngihambe ngoba izulu liyahloma impela abashilo kuthiwa imvula iyeza enkulu so kunina nje bakuthiwa kuza imvula kade ngibuka nendlela okuyiyona ngale okukhombisa kuphephile khona izingane la nizizwa kanjani bafethu ngoba phela bathi imvula iyeza Fez angifuna ukuqhamanga siyesaba yabo lo tuthi ukwesaba yiyo le esehlela namhlanje la engazi engisangene ekhana ukuthi nami ukuze imvula iyafika ngempela kuzokwenzakalana sesithembela uNkulunkulu ukuthi hlasimbe yokulenza icebo naye kodwa nje ngifuna ukuqhamanga kube mekunendlela yokuphuma manje kusase-early mengingaphuma kodwa phakaye manje akukho la ngingaya khona kube mekunendlela ngempela bengizohamba mfethu angifuna ukuqhamanga bafo wena kunjani kuwena mfethu ngoba phela imvula bashilo kwathi uyeza sekhishwe nesixwayiso lento leyo ke mfethu yona emise ikhanda ngakuthi akuphenduleki ngesimo sithena kwanawo ngicabanga ukuthi ayibonela amathayi nje bajeke kanjani idabuke yadabuka leyo kuze umhlabathi ngemuva and wesingalena isiwa lapha sithi kuyisiwa vele it is ukuthi inhlabathi ishone phansi if ukushana phansi ke indlu ayihlala emoyeni so if kuhamba lenhlabathi indlu izohamba so wese nje babakhuluma indaba ukuthi le mvula izofika ntambama silala kulendlu uma iwa sobe silela so sikhathi akukho ukuphila lapho ke okunye futhi engibuye ngidabuke ngako kakhulu izingane lezi ezifundayo manje kwazona ziyahluleka ukukhopha esikoleni through umonakalo lo owenzeka ngoba by the time babuya esikoleni bafike nabo kwabamangaza kuyimanje sikhala ukuthi azazi njengoba lento lena iqhubeka ukuthi kuba kanjani what if sisesikoleni siyabuya zifike konakele ngakuthi at least umphefumulo walelo ngoba khona they just imagine ukuthi if zingabuya zisiyafika la zifice kufiwe nabazali kabekho kwabona bashonile kwazona njengoba zincane zosuka ziphi inkinga yileyo ke zisho nje like itrauma enganeni bafethu kunzima yazi khona umuntu engiyibuza nami noma ngihleli nami kwami umjondolo ukuthi lezi imvula futhi lezi eziyinkinga zivele nethi ebusuku ayinethi emini la khona usuku uzokwazi ukuba angazi mhlawumbe noma ila ngihlala ngakhona zinetha nje ebusuku lezi enetha kakhulu la khona ukuthi uthandazela ukuthi kodwa uNkulunkulu engathi ugesi ungangacisha ngoba kubuye kuhambena nogesi bangethe lezi imvula lezi angithi basebenza kumnyama ukuthi noma sekunane ikhukhula ezivelayo makumnyama aniboni abantu abaningi nje abashona ngezikhukhula zikhona kwabe limala khona kunje lebusuku sekumnyama angazi ilokho nami ngikusabayo yabo yebo nanku umbuzo nje bafethu sengizovala nje ngoba ngithi angifuni ukuba mude ngisheshe ngihambe la ipipe lamasipala leli and iyathi main pipe le esupply ngempela futhi indawo eziningi okukhombisa ukuthi ke kuye kushiwo kuthiwa uma kune main pipe akuvumeleke ukuthi kwakhiwe lapho yabo yini eyakhiwe kuqala leli pipe la nalezi zindlu lezi ngiyacabanga ukuthi ipipe lakhiwe kuqala ngoba sile pipe emeshini bamasipala bathi lina 130 years upward kanjalo yabo lezi zindlu lezi zakhiwe manje la ku 2013 kanje mengaphosisi yeah
ipipe lafika kuqala ngento lena kunento le kunezindlu officially was wrong ukuthi izindlu zakhiwe kephi eduze kwepipe elaziwa futhi ipipe elingozi leli. Bafona ufike nini la? Ngifike last year. Oh, last year. Yeah, ngizongena kulezi. Kuvele sekwakhiwe zonke. Kade sokuvele kwakhiwa. But nami engikutholile ubafo nje bakubeka abakwa Department of Water. Vele banolwazi since basebenza khona ukuthi leli pipe lidala. And now mhlawumbe futhi uyalibona ngokurasta kwalo than izindlu ukuthi lifike kuqala. So into kumina engikhathaza kakhulu mangithola kanjalo sizokwenzeka konke lo monakalo. Kune advert evamqhamuka okhosini. Eqhamuka khona kwamasipala esiyalayo ukuthi singalokuthi sakhe eduze namapipe lapho kunamapipe khona hamba amanzi. So ke engifisa lapho ngifike ngilahleke khona ukuthi usurveyor by the time ekade efika lana ozosurveyela lezi zindlu lezi wathini uma bona lipipe emva kwaloko yena phasisa ukuthi izindlu kufuna sibelana through ukuthi mina akufanele ukuthi ngakhe ngasepipini ngoba I guarantee sure ukuthi na ukube mhlambe akusizona izindlu zamasipala yimina engibakela umjondolo wami umasipala ngaba uthinteki lapho cause ubudede ngibami ngoba basikhiphile isixwayiso futhi sokuthi singakhe so ke wona umasipala kanjani uthatha kubisibini sokuthi uzokwakha eduze kwepipe ubese uzofaka mina ukuthi ngizohlala kuleyo ndawo ngoba manje njoba kunjena kubhlungu njoba ngisho ama laptop ezingane afucked up kabahlele emanzini ama phone azo fucked up ngishilo bonke nje kwakugcwele amanzi konke yonke into Ukhansela kanizama ngahlambe ukhansela nomasipala uzondekela. Ngeke ngiqamba manga sikaze sithole grocer mfethu. Angikhuluma manga ngikhuluma iqiniso mfethu. Akaze sazanywa ngadlutho. Asikaze nje kwafika nje umuntu nje otheni la ophezulu ongathi uzobheka inhlekelele njengento ebunakalile idume kuna ko TikTok zonke inkundla zokuxhumana kuseza ukuthi ikhona nasema radweni sasingenawo kwalalela ngoba pheke kwakusemanzi izinto zethu zonke singakwazi ukwenza lutho kusibone kwenzakalani. Kodwa nje nami ngiyangithusa ukuthi kanjani ukuthi ngangafika ngisho sisodwa isiphathe imandla ngento ebonakala eduba umhlaba wonke. Wona sesizwa ngabani ukuthi hayibo futhi manje nibheke emafonini nayi la denzeka la ka F buke igcwele yonke indawo. No, singeke phela simbeke iphuthu ukhansela bengibuza nje mhlawumbe ukuthi phela njengabantu enanimvotelile ukuthi ke bake bavela mhlawumbe bathole ukuthi yini enilimele nishoda ngayo engakwazi ukuthi itholakale kalula ngoba okwama grocery nje ukucela abo 10 kg bama rice nempuphu akona into mhlawumbe ngathi kungaba nzima ukuthi uyithole but ke engazi ke nengibuza khona bathi ngibuza nje mfowethu ikulele kumasipala lento kanisa kwethu lele kumasipala ukhansela yes angaba khona ningambheki mhlambe nakakhulu ukuthi niyamxeka because naye amandla akanawo anele yabo and ngisho ngathi uyawenza ama recommendation uyasubmit lapha emkhandlweni mhlambe into yozikhulunywa ngonyaka ozayo leyo yabo ukuthi kwenziwa kanjani ngoba lento yala ikabili khona ufuneka kusuke la is either izindlu noma ipipe manje kokubili uyabona ukuthi compromise umasipala because egcineni uma ngabe uthatha whatever ukuthi ngifuna ukuba yikhansela ngoba umasipala ngizothatha zonke utwayela lwenziwa abangaphambi kwami yabo ngiliqoke nami sengiyobona ukuthi ngilinwaya kanjani ngilapha kanjani mina ngoba phela njengamanje leli pipe leli alikwazi ukuba phakathi endaweni zabantu kanje alikwazi ukuba sendaweni zabantu khona ngishiya ingane la ziyadlala mhlambe ziyalithinta ubungozi but ke kusasa bazofika la sekuphuma idumbu la kusasa yabo bayofika la sekube lezindlu zawela phe kwabantu kwaphuma idumbu la sibegijima ke namakhamera ke neemoto zama blue light begqoka othai namasuti beza la sebezonibona la ukuthi sekwenzakaleni ngazi ukuthi manje into engazange ibonakale nathi njengoba sishende soyifaka nathi enkundleni zokuxhumana uma ke bezwa bayoba nendlebe bezwe namehlo babona bakwazi ukuthi ke laba babona ukuthi iyabathinta basondele bazobona ukuthi yiphi solution abangayenza la kungaze kwenzeke inhlekelele le kube sekuthiwa sekuyabatshaza amakhanda kubanjwa amakhanda ukuthi sekonakele wona sinto besilwe wona bafethu besilwe ukuthi seyibonakala ukuthi lento ingenza umonakalo ngakanani sakwazi ukusinda besicela mhlambe nalowo msamaria bandla ongakwazi ukuziswela ukuthi sithole mhlambe indawo ensingaphepha kuyona okwamanje kusazosothwa lento lena ezizokwazi nezingane zingabi relocated ngaleyo ndlela ukuthi manje azisakwazi ukuya esikoleni nabafesi abasebenzana abasakwazi ukuthi bakwazi ukuthi baye emsebenzini yonke isicelayo nje leyo ukuthi noma sibase relocate kodwa hayi ukuthi kube sithufa ngalendlela ukuthi izingane azisakwazi ukuya esikoleni nabasebenza abasakwazi ukuthi baye emsebenzini.
Ngicabanga ukuthi bayezwa umasipala uphethwe abantu abamnyama uphethwe abelungu mhlawumbe uthi zesitolike bayasiza isiZulu bayayizwa yonke into iy'khalo eniy'bekayo ney'phakamisayo ney'celo enizenza kubona bayezwa balalela yabo othi akazwanga akabonanga-ke sesiyobona ngayo mhla sekwenzeka isibhicongo-ke la sebefike la kuthiwa nikubonanga nokuthi yabo ngoba phela njengoba usho nje kade kwakuvela ama-social network funeka sebefikile phela bazobheka njengoba ngithi mina ngale ngilunguze ngaphathwa isize ngale ngingazi-ke nkosi yami lo ongale kule ndle ngale ukuthi kunjani kuyena ngoba phela la kwehla amanzi la nje bakuzonetha imvula nje amanzi la amanzi ayifunela-ke i-escape route yawo yabona nje la yabona nje ukuthi yabo umfula wawo la masethiwa sekuyanethwa ngithi ehlela lapha ezansi amanye ehla la aqhamukele amanye aqhamuka nje la ngemva kwesiduze kwesigxobo laphana adile ngoba sewedilika le phezulu adlule kamakhelwane namakhelwane azokwazi ukuthi afake ipipe ngaphansi ahambe ngaphansi kwendlu naye wadilikisele ngezansi wonke eza la adlula shone kuyena umakhelwane laphana kuyimayidlula lapha kule ndawo umfula lo uyibona lapha ezansi njengoba ipipe selenze lo monakalo-ke la ngithi yabo livulela indlela amanzi abehla la kuzoba njani-ke mase kunethe ezinye imvula because le ndawo phela isithambile nansi njengani kwabona uzogcina ukhona omunye umnyango ilo mnyango kuphela uzogcina usuphuma ngapha mhlambe ukuthi angazi-ke mhlambe ukuthi siyonitakula la ngo-crane la hawu vele uthi ngaphuvu ubone le monster le yonto eyinkinga vele wangomisa ngithi usho umonse le cha ngisho lona isilali sepipe lesi iphi ngomeka nje cha bafethu ngicela niphephe bafethu ya khona lento isho bafethu more especially lo muntu ola ngezansi kwaba buhlungu kakhulu futhi nakuye ngesizathu ukuthi uyena-ke kabe ngenamuntu kaba semsebenzini ngalelo langa ngicabanga ukuthi ubonile umnyango uface that side ngathi awusavuleki la mnyango kodwa amanzi aqhamuka yonke into afika ngena khona awusavuleki la mnyango ubonile la mnyango lo ngakusasa wathi masafika ngathi ngalo lelo ngintamba masafika wavela wathula kwangazona ukuthi uzothena uzoqala kupha enzeni wabana ukuthi the whole week akazukuya emsebenzini uzolizama ukulungisa le nkinga eyenzeke endlini yakhe because yonke lento iaccumulate khona lapha ngiyabona lo mnyango awusavuleki lo mnyango njengoba ubona nje cha kaneza kwethu nami la esigodini sethunzi lokufa mina ngiyakwesaba kokubi angiyokuhamba esigodini sethunzi lokufa angifani nabahlala khona abahleli kusona isigodi cha South Africa nanti lipayipi lilapho lipendiwe ke namhlanje lifakiwe ikoltaja ukuthi wena libambeke yabo yes yabo but nje yiwo lamapipe nje phela ke kuthiwa ahambe endaweni engahlali abantu esikhotheni ngoba kusuke kwenzela khona ukuthi noma eqhuma angalimazi abantu uyabona la yabo nakho lapho livuza khona still yabona nje ngaphansi nansi irathi liyaxebuka lapha nkosi yami nanko buya namanzi lapho South Africa njengoba nilibona nje ipipe cha nami sengiyasaba nanti liguqubala yabo buka amanzi athi nyaba South Africa nanka amanzi yabo khombisa ukuthi lisamfimva le pipe yabo nkosi yami asazi bafethu kuyaconsa lapha yabo but ke asazi asithembe ukuthi bazozwa nkosi yami siyokhethweni ngonyaka ozayo bazobe bengena door to door befuna nibavotela asithembe ukuthi ke bazolungisa la ukuze sifike isikhathi sokuthi nibavotela nansi nibathemba ngempela ukuthi ey'khalenzeni bayakwazi ukuthi baphendule thina sikhona njengenhlangano ethweleni asimele voti-ke sithina simele abantu nje ngale kokuthi sikhethele abantu siyavotela njengoba sila nje asizile ngevoti but nje kuzoveza iy'khalo zomphakathi sisize besingasiza khona esithembayo ukuthi laba abantu ababeka emandleni bazosondela kanza kwethu bazozama ukuthi baxazulule la babone ukuthi kuphi okwenzakala mhlawumbe basusanini abantu sakosondela kuthiwa osondela kuthiwa yini olindela phela msengithi osondela mhlawumbe indlala namsi bonise kolindela ngane zakwethu yabo at least mhlawumbe kuphephe imphefumulo kungaze kube khona umonakalo kubalulekile and okunye sike safika nabo ikhansela kahle ngaso lesimo lesi last week Tuesday because abafethu mina ngikade ngekho mina ngisemsebenzini baya bathola ukuthi na alikho so lenza i-appointment ukuthi akufike ngolesibili nangempela sifikile isihamba naso babili nayo umakhelwane umnguni uma sifika lapha sakhuluma naye salitshela ukuthi into esize ngayo ilena le ukuthi ngevele nayo iyalwazi udaba ukukhulumeni kwethu wenza ama calls amanye athize for ngokomsebenzi so baphikisana ngendlela baphikisana khona Department of Water kanjalo nabaka housing so wayesethena yena uhleli ufisa ukuthi bagcine bafikile since bangakazi bafike watshela ukuthi bazofika this week asho leli viki nje esikolo nangempela silindile ke kuze kube namhlanje abakazi bafike bese ngithi umakhelwane asiphindele lapha because phela lo umuntu kuningi njengekhansela ake somkhumbuza sithola ukuthi mhlawumbe kwenzakalani
sibuya khona-ke futhi ufika futhi kwenzeka the very same thing, uyakhumbula naye ukuthi abafikanga, so uphinde wenza amanye ama-calls, usithembisile futhi ukuthi next week. Okubi ukuthi na if athi next week akasitsheli usuku ilona lona, vele ngeke sizilifune ngoba asazi ukuthi i-diary yabo ithini, so nakhona sisazolinda sibone ukuthi uthini. Nimbekezele ukuthi ukhansela Nkosi yami bangisho abanamandla okhansela. Ningababona nje nibafake exhobeni lapha namakhanda abantu bavutha bavoteleni abanamandla lapha bebanganakwa lapha. Ngoba phela kugcineni phela kahle kufanele abantu aba relevant lezinto abazoyilungisa. Ayifake i-complaint ukhansela bangafiki naye into angayenza, yabo. Yabo. Na impela sikumqamba manje ngoba usho and into asuke ayikhuluma efonini nathi siyayizwa. Yebo nimbeke And naye futhi ugcina sabhlungu ukuthi since ayikhansela vele yena simpheshayo. So kube sengathi yena akayihambisa ikhalo, kodwa manje ulekhe emuva le akanawo amandla ukuthi azenzele, kodwa okwakho ukuthi ahambise ikhala. Yebo no. Yeah. So South Africa no, angazi ukuthi ngikhumule ibuko. Noma izo lezi kube emnyama. Hayi leliqhuqubela impela ngiyabona liyaqhunqa. Cha nanje lamafuni yalibona nje ngithi mhlawumbe bekwenza izibuko zami. Cha ngicela ukuyivala South Africa la besizobona ke ngapha sibiziwe kanza kwethu ke abafethu bakhonsene ukuyibona ngempela abasendaweni yesigameko njengoba senibonileke nje. Siyacela ke lezi iphathi imandla zamamkhandla ngathi zingasondela ngempela zizoba bheka ukuthi bakhala ngani nokuthi kwenzakalani, isiphi isixazululo mhlambe noma ke okungenziwa ukuze kwazi ukuthi ke kube khona ukuphepha kwempilo ilokho ne South Africa. No, siyabonga. Siyanithanda emakhaya. Nisale kahle.